i dobrodošli u novi video. Večeras ćemo vam pričati malo o 533 Deluxu. Znači, sad ćemo se prvo zahvaliti na 100 pretplatnika koji smo prošli napokon, sad nas ima 104. Trenutno, hvala vam što pratite naš kanal. Bit će još videa, ali sad trenutno nemamo baš previše vremena. Znači sad pričamo o malome Fergusonu 533. On je 1980. godina, ljudi moji. Gledajte, izgleda kao da je, ne znam, jučer izašao iz tvornice. Kao da je 5 godina star. Ovo mu je još original gumica. Znači to vam je 533 zadnja serija koja ima zakrivljeno ovu špericu. Vidite kao 539 već. Ima znači 3 brzine i rikverc, brzohodne 3 rikverc i sporohodne. Navodno mu je treća pomoćna ili sporohodna brzina, to mu je radna brzina. Sad je tu u garaži, nisam ga izvezao van. Nije na njega, znači još stavio se ključ, nije generalka delena, nije korpa lamela, već sve struže, već je, eto tako, on je za balice vojesti, za sitne stvari. Sitni traktor za sitne stvari. Šta da vam još kažem pametno, recimo, Hagle ima kompresor, taj, nemam tu šta puno pričati, to je ipak mali Ferguson, ovaj 533 o kojem, znači, sve znamo, za sitnu poljoprivredu, dobar traktor, ovdje nima ovo normalno za kompresora, moram reći, možda još neko ne zna, tu se prikapčeno, ovdje mu je za zračne kočnice, to možda nikad nije ni rađeno, s time, već su kočnice štelene 2 puta, to je jedno što je, ali to je tamo dole na trubama se malo otkrene, onaj jezičak i sa šeraf cigerom velikim to, kao na zupčanik i vjerovatno svi znate koji imate 533, a koji nemate budemo za vas snimili kakav videćić. Gledajte, traktorčić izgleda ja mislim dosta dobro. Za sitnu poljoprivredu ko ima RAL 2, 3, 5, 10, možda je prije i 50 RAL i 60 obrađivo, ali sad u današnje vrijeme za sitnu poljoprivredu dobar traktorčić. Još se može naći u solidnom stanju i za već ne velike novce, ali je sad mu je cijena dosta i porasla. Koliko sam ja gledao po internetu, ne moraš ga više naći ispod 15, 16, 20 tisuća kuna. To je sad je već euri, oti jebeni 3000 eura, malo manje 2800, ajmo reći. Ne možeš ga više naći ispod toga. Zato što je to jedna mala zvjer koja se više nikada vjerovatno ne bude proizvela takva. Nikada više ne bude bilo takve kvalitete. Ja imam već, koliko ja znam za sebe, 30 leta. Znači moj ga je djed kupio novoga 80. za fašnik. Tako da 43 leta su njemu na leđima, još malo. To bi bilo to od mene za sada. Budemo se još čuli, znači bit će još videa i bit će sve bolji videa. Ovo je sad malo hladno je, nemamo vremena, imamo posla i tako, 300 čuda. Uglavnom čujemo se, hvala vam još jedanput što ste se pretplatili na moj kanal. Pretplatite se i opet, nemojte obavezno to da zaboravite. Subscribe, kako se to već kaže. Bacite like, komentirajte šta da radimo na kanalu. Hoćemo rastavljati traktore, hoćemo, ne znam, grezat, hoćemo svašta nešto. Ludnica će biti. Krećemo ozbiljno. Ozbiljno, kak bi rekao, ne znam ni sam, pomozite mi reći, ozbiljno snimanje. Znači glupiranje i sprdnja i zajebancija i tako. Lijep pozdrav i čujemo se u sljedećem videu.